Tukiambiria nkiathi ciakwa na ngucokeria nkatho cia mwanya muno ikwithirwa kiona kanya kwatana about Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 21 mweri wa mwanja mwaka 2022 mbeta WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati atungire ba kiama kia mandagitari a nthiguruni ya Kenya ibatumirite kana ibotarire kinyamwara kira bokulukira kumana na kira bakuwa batari wa mishara yo kwa mieri elinende ibatrikite kwithira bakiu ya nantuku mwanje bakiwa ethira bateta bekore wa mishara yo bakethira bakioma. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Beto wa Dr. Dennis Mugambi, Bedero ni chairman o kiama kile kitharo kirungamirite madaktari kuma Embu Mwanga Marsabit. Kiama gitwa KMPDU. Narua antubetu ba Meru atuijite batu ikirero gikinene sana ati kubwira muchara juria batu twarara turi imuchara jo mwisho mwanka na rueje imuchara jo twarirwe mweri jo 5 na thaiji 20 mweri jo Mugwanja alitibonde banguge bashibitari na alitibanguge bonde ba county muchara jo twarara turi mweka jojo jo mwisho imuchara jo Mei tureja na ntuko Mugwanja keto tukuriwa muchara jo June na July, otherwise antubetu tukubwira tutithwa tuishibitari tukumeria nkurukie kithimi tukainga shibitari in the next 7 days. Tuba Meru yetombeta kwa Nesbit Mugendi ni secretary wa kiama kia Kenya National Union of Nurses ndani ya Meru County na narua mweri jwa Mugwanja twina kiriro ja litingugi and especially atongeria ba biama bia unions ne kwa naja nyuma twina tongeria bangi ba biama beyond the clinical officers the Doctors Union na manto jala ja gutuma tweja kwa riaja ni kiriro getu ati tutirigite kurwa mbecha cietu thaiji tukwari twi mweri jwa Mugwanja na twirigite kurwa mbecha mweri jwa 5. Aya tugieta na mbere ni ati alimu a nthiguruni ya Kenya ni bakuromba rwangirwa kwandika alimu niribuo bakomba kwithira bebongela mishara yo na gicunje kia 60 kuma kiegana ni bokena bakethira bakieta na mbere na kwagirithia motoro yo ukulukira mwandiki wa Nat Koliso yu bari wa umutorere yo toro kana ngarama yo toro kwithira gita kiani bwonto ba kwithira bakiromba bethira bakiongela wa mishara. Solidarity forever. We shall never be divided. The current position is that the policy of delocalization has so far been repealed by Teachers Service Commission. We, however, are cognizant of the fact that there are some of our members who are in the current stations of teaching occasioned by delocalization. We are dealing with them as they come. That placement of grade 7, 8, and even 9 should be in primary institutions. We should domicile grade 7, 8, and 9 in primary schools. And we have reasons. It is basically about infrastructure. Forget about what you are asking on who will teach them. Teachers in primary schools have qualifications to teach in secondary schools. And I want you to put this in record. TPD is not a new thing in the teaching profession. We demand that Parliament appropriates to Teachers Service Commission enough money to pay for the modules. We shall not support our teachers who flirt around with the young ones. This country has a battery of men and women looking for each other. All these factors were diagnosed in our anniversary treat with the employer, and we agreed to table a 60% salary review for teachers immediately.
Tugita na mbere ni ati kinya nyuma ya nthiguru ya Somalia kwithira gitumiraria kuruka kwa thoko ya kimera kia miraa na ende ya biashara na arimi ba miraa nthiguru ni ya Kenya ibotaririo bwa burabe na bwa bakiwa ni bokira kwithira bakira wa baite barua kana license chobete kiria wiki ya miraa yo nthiguru ni ya Somalia kaitene okaiba menerete waziri wa urimi niwe Peter Munyaba akiwa aina mubango ya kwithira kine kaira shore bawe license na kwithira kingaira baubangi mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari na tumenyethia shona njira enkinyaniru kuma mutongeri wa nthiguru ya Somalia omojeru wa gutarwa na aya nthiguru ya Kenya gwikanira ngwataniro gatigati ka nthiguru ya Kenya na Somalia kurutaniria biashara ende ntugono akaithiete na mbere na gutarwa na ara ende aringi biashara wamwe na arimi batari na nkoro inkembuku mwanka thaino tukona tire munya mwa tubetemire tukukutuka makatu jonda tiraita kulingana na bo barigo ibareketie na kwanjiria kuona marundurundu na bakiona ataka minister wa mantu megia urimi Peter Gatiro Munya aina mibango ya kunenkera license cia biashara bakwendia miraa nthiguru ya Somalia kire achore ebake bakube teru ngatho bona miraa kiruro ta Somalia bona ndege yake raisi kwaria ndege ya ukira raisi aria ndege ya ukira lakini mongata ya serikali tiabera mantu license mantu yambi nthiguru ya Somalia ni miraa tu newe uhuru ya intobingi netegere ya mayani na kaua wari mtona license etaka license ke thirikari eno ke meso bana tatea aikia munya kwebwa kwenda tukiamanira mantu ne yamira kutwika ni mubiashara mo kana ngiro license mubiashara uwe ngwa kwenda kana ngiro license mira wiyo na uko kutiona mira yonto yetu eta Somalia yo mira yo eri ya wa Kenya kwenda thoko yonde etheso ko uru kira antu bonde kuma ke Somali ke Meru ke Nyamo Kisii Mubaluya Muturukana bonde bathere open biashara kwa hiyo tudhulisana kwa munya baadhi tutena imani no na mantu ya munya kwenda kuendelea yo kwa tukanto bonde tewa lessons ekwendia miraa baadhi tura Meru tutayari kuandamana miraa neti orere to na mbere nereke wekirwa sari nyingi nonto miraa ihuru itebati wekirwa sari omto ende naki ekwendia miraa kana kura tudhulisana nonto miraa yetu itukuona ayo tumira bobo kuringa siasa kana baba kuthiatira miraa bo mitumira bakiwa ibaru orere uteo matukuona nonto sheribo twikira itekobua ogwende batongoretwe ni Moses Lichorora ne mukaririgite gwa ngwataniro ya arimi na biashara ba miraa baliuga bo balienda gutejo ata biashara na kinya arimi na utongeria abo anto ba miraa buthinambe na gutejo anonto umunya atiko buteja katugenda kura munya na heshimu atongeria ba miraa baba thuri ni arimi na biashara ba miraa thuri ni arimi nonto union yeto ina biashara na ina arimi kwa una to heshima enda mantu amena tori batu tutomete miraa kwa tori taim ndeno miraa na ile miraa amani batu to arimi baba ngebote mbroka ndiwa union yongwa miraa no to atare union yeto miraa ko thiata miraa yeto kithia munya na kwenda to thia kwarania na union tu tayari to ata muneno miraa yo esa mani lesoro bakane ndeba bangi kwenda ka yeto yeta koma kaboito Gembe Central Beton Class Chabari Iboya Nicholas Chabari no ntubari boti utugeta na mbere ni ati nkatha ya munini wa gavana kaunti ya Meru ne Weru Nteto akiaria ntere chia primary ya Kiborio ne kibere chia kaita kaoya ni bia kuria skuru ne unawete ati skuru nyingine chia ngaratanite kimantu ya kithomo no ntuba kwithira chia na mpara na uretiende antuba wendi bobo ya na nye ikundi betebya kithirikari kwithira bigishu mirakia no tethia skuru ra chindo andene chetiania na kinyabore na bia kuria mwandiki wetu wa Nteto mawira kirigiana tumenyithia shana njira enkinyaniru Sentoncho orane nkatha ya taita Sentoncho orane munini wa gavana Kirito Murungi kiere skuru ya Kiborio ne primary wa ndini ya Kibirisia kaitene kara gutetherea skuru yo Nairobi akore na rombete antu bangi baendweka gutonyera na gutetherea maskuru kiwa nyingi cha skuru mono ira cire gontu kura kwarite ni romeria nene wagibwa gintu ya kuruma gontu koi kwarite na batena irio na nyachiari bakuthangika no nto bwa kuretera na irio riu tona kindogo ira tukona itubwerio baretera na inkoria antu barabe na keo no nto mwana ibeye batethi chukuru ichien jira ichi Rwanda itukona the other day chukuru cha Rwanda ni raikirwe cha Tigania West na East na ni nkoria muntu nyana sacrifice kintu kira kinini nakio in sacrifice te obran kuomba kutethia chukuru ikaenda tukaomba
ana bakaomba kuria onto ana bateko bate na lunch batiomba concentrate. Nteto na meneretie anene bara bagutonya siasa kiri utethio ja bubu ni kenda kwangaratania murandi jo wambiritie jo gutetheria maskuru akiuga antu ja baba nibo bagutonyera mirandi ya thirikari ya kaunti ya Meru na kuga ati nibo baretete asiasa bara bakuua irio biria bikweanwa like today woni an sacrifice it na my own pocket ya kaurira ana ba irio na biria bikuromba kana biria bikuromba bikeanwa o mtora akaomba kuromba bakeya kureta siasa kiririo especially tukiona ana babo bena mpara wokaomba kuimagine mwana ati concentrate class ine na mpara asiasa baba kureta mantu ya siasa irione birethira birombi kana kamutaurite wengwa kinya boibe na kintu kinini kira bakaomba nonto bareta siasa antu beto ba kuimpara kinya kwina moko na bagita bakaua project ira iriteto ingavana wena deputy owe ibo baritete ikonto kuinge to kwithira mantu ya yau lakini antu bongo ibaraumire na bate ukailwa na iba kumia projects ira iriteto i county chiwati mbaru ingavana na deputy owe so uteibo mtombi kya kurongo yua mwalimu munene wa cukuru iji omwe na arito baba barikite na kwamukira utethio bobo mwanya batithite kugwirwo kwao inda muringite thimu ndamwira na kwetu cukuru mbitharandi ya ekiborio ne kuthirira kura kuma last year December arambira agachumia bia kona turairi na imwete marito ya cukuru ngicha kibiri cha muno icha ntuge ichi na thina ya maroroi na ntuge na CCM ichukuru chonthire chia rerito itarira na batona bia kuria na ingu na mwekro deputy ngava nambira ruara kwa ya kwa tuletera mungau na mpempe nambira chukuni mwirite ya maroroi na ntuge ndi mbicho thaito chilongero kira kona sacrifice mubukone yawe akalongere skuru nya mpo chia bia kuruma no twalito abengi bena thina na chari bena thina bia tutali antonge araja tukona muthano uturoboto nya twa imwekro mweshimiwa ri ndikiri no tuleterete muchoro twatukuza tukiromba antu twemuromba no araikona na tuletera mutu ya kunyo churu na rinde deputy ngava na tuletera muthere mugite kinyaro wali tobakarabia kwa hivyo nkapate nyochuru kwa tu mureibwega murungu amutharime. Sasa tunataka kusema asante kwa kila kitu ametenda huku Kiborione kwa sababu ya kutuletea chakula, tunaweza soma kwa amani, tunaweza tukisoma, najua tukikula, tukishiba tunaweza soma more. Sasa ametusaidia sasa hivi tumepata chakula ya kutosha. Nkiripotera Weru TV kuma Kiborione kibirisa gicugone kiburi mbeta mawira kirigia Iboya mawira kirigia no ntubori botu atonekanya kunogo kanini ndito shokirete na Nteto nkolokio kadhiora mitambo. Bita wa James Mithika kwa kwini yoko nene sana neto ya kinene inkuromba babu ya Meru pumpe kura shenu mbaye mujumbe wenu ndene mbunge ya Senate kiama yako Jubilee kira kina rwanorwa kagia kana kauku kana kaunkutha wira kwenda kuritira iri watu ni maari ya thatu namba 1 Meru ngwatane ya tongeria na baraba tongeri woni bura kwenda kuthithia ni kureta tongeria amwe kenda tusukuma thina cienu iti nyingi turi amwe twinthe atongere betu bakwa twike iba kuwatanira yo atuma thina cietu iutha na ithithwa tukithikira shwa. Number 2 ndenda kwa senator wenu mpete ndite ngwe kuringana na watho bwa katiba 96 ndete mbesha county ya Meru nkakaranthi kolelia na nkathikiria ina mbesha icietete kiri uwe uri mukario Meru boya thatu ndenda kwa senator ugeka Meru kiri thirikari bethieni senator wa weta Nairobi kuwatanira na thirikari ira ikathurwa ni Kenya kurira nguboromba atanoshia Russia na abakwa ni kura cia weta kuburitira ngwe kuromba na kuburetera Ameru na wendo kwa winija tariki 9 mweri wa 8 namba 9 ithando kuneria Senate mbikira tik mbaye senator ku kwegitio na kuritire ngwe Ameru tukurekania Senator James Mithika. Sanura amerudi kwa wale wasiojua. Mtu yeyote asifungue kinywa chake kuongea na yeyote. Wewe unasimama kidete kupinga mila ambazo wewe ulizifanya. Mtoto wa kike akifikia umri anapaswa kuolewa, sio kuleta familia yake shida. Sanura lazima olewe na Dula. It's our
Chris Marete, chairman wa Meru Potato Cooperative Union, director National Potato Council, lakini nkuruki undi mulebyo ikwashie. Ndikinyakire tax force area ela formirwe His Excellency Peter Munya niye gatutetheria kithinire chonde tutwiri ikwashine. Chaulea Peter Munya ombete gutetheria sector ibingi cioremi turi kagita gitu gutetheka turi ari mbai kwashie. Na Minister of Agriculture Peter Munya leo tugatetheka kiri kwashie. Na ndi tafadhali alimi bau nonto tuonetwe kigerio ni atuija kugwa na ibu yitu kurukirite wasiri baba inge muno na batatu tethia na nandi ndi twitite utetheka karia ndi gakuina ina ho alimi betu ba ikwachie tafadhali polika na itwa keri cold storage kusizi Peter Munya na kuinenge ili on process ije ya uju ntugi ara deep tukwakero inali no you know Minister of Agriculture tuchoke nande Peter Munya na utothiria mantu ja pairethera kana mbeniko kira Raila Amolo Odinga na Martha Karua tuina assurance ati Peter Munya akethoe waziri na ikwachibie tu mituru ikathira. Inawezekana leo ni leo. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha dunia. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nwe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu, nilifanya electrical nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Leo ya Meru Kiraitu Murungi gavana Turado tasaroli lava nanti na tata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikuraire kuona roi nikura makala nikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru.
Ngakuwata ogeni na nkatho cia mwanya muno ikwethera witite na mbere kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja twicokirani ati tauni ya Malindi iraekie kaunti ya Kilifi ya nthigurune ya Kenya ni imwe ya tauni cia Mboa ira cina antu bakuma ndũrĩrĩ mwanya mwanya cia nthiguru ya Kenya na kinya Meru ni baithirite bagikinya ki tauni na kwithira bakianirano Meru bara baingi baithirite bagikinya kana bakuma kaunti cia Meru na Tharaka Nithi tauni ni ka baitire ni bokienda bakomba kwithira bagita kina mbere biashara na rabaisekene na biashara ya kimira no ende baba ingi bedrete bakioneka kwithira bagiukuma biashara ingi mwandiki wetu Nteto Mwiti na kinyeta Malindi omba kwithira kiaraniria na Meru barabari ya Nteto atukwe ronoro Ameru ni batamburukirie mathagu na kumaruka nja kwao na gwitantere ingi inyingi aja nthigurune ya Kenya gutira muru na kagitene gaka twagita rugendo na gwita mwanka muciene jwa Malindi kaunti ya Kilifi guchwana na Ameru bara baturaga nau na kinya kuringa biashara no naja inonthi ikiethana yaneria tirimana na Ameru baba ujo ni Joshua na Joshua areti naja ni wendia bomira mwanyajo biashara Meru na naja Malindi imbio tofauti ya biashara na Meru itwethero twino tumiribu bwingi muno na either nyombere kwa ndara utintu kundara mbekite mbesa kenda mbea kuria renti ende nano mwanka muntu irutanirie wa sebu ne kenda ona mbia cie kuria nyombero kurara no nturueruo ngwa korea kuibona muntu no asebu to mona na Meru kinya naja Malindi imerabia mirana muguka no bigukuchaniria maguri na kinya thoko na mira etena mbesa ora no ntudhuruba irambe ya pio yori mbesa imbingi mana ya thatu watala mbesa ire tunduki kurwa na Meru yontu eoronda aringaro athimunkero akiriuma ngiri thatu etunduki wake urangiri thatu na thokone we yake ukibandene ukendie dhuruba mana thatu yau no ngiri thatu kiaturia kwivo kinya ku no kwina challenge kire mantu ya mira loko kemera tika kithuki lakini kake kale zaidi customer bangi bakara mwigura mira kwa tukimuka bakwenda kuria indi tumite mira eitia mira kera niire no ntu na mira ni anjirio ta Somali ende mira teta Somali mira ni rangia nau na ndo bangi bakomba kwa fondi kura mira lakini ndayo ntu ina market zaidi itekwana nao ethira mapema sana tonto arakunda Mumeru aretera no mira agwetana wanio baba bange baringa kathioro ujo nawe ni Alex Gikundi kuma Ntere chatigania mubiashara wanduka cha adwea na Gikundi na gutwathira ni kinontu aringira kathioro na ambiria kuringa biashara ingi itewendia bomira bito ma biashara ethira isa wana Kilifi County nonto ba tourism na tourism kedha irende sana na oge akoilia kingo icha mira pia na mugoka irende sana so na oge ilia Meru abaingi no baite bro no bari no ke oge otegera rutere ne rungi beru tere ne ru gochioni kauki sana nonto ba gwethira tayari ibaba ingi bakureta mira na area bate nambia nonto ba tourism ro irende na biashara bro irende so irondo ne anto gwethira ndiro tere ne rumo na bangi twinde tukumerinye ne rimwe ikawa nani banjiri biashara ingi ambayo itofauti nabo so nda mbaiko marketing we ya kwa bra kiri Ameru bra bangi bagite na bra bangi bakondelea ngocha waka like contractors na bra bangi bakondelea kurama plots so inkona tukaritanira ngwe na babo yano tubakwithia bam promote no tunde mwenzao pia Irene Kagweria nawe kuma Ntere chekianjae ni mubiashara wa bia kuria kana mama mboga ugaruruku bwa maguri nio thina iria nene buru wa biashara baba kurukaira nkuruki into bira bendagia biumaga o kuma Taveta untu bura butumite kugiana goro yo kamati biashara itha inde na miaka ithatu kuma ndi kwambiriria na biashara ina changamoto nontu omba kwethira broka ithira we kura tomato kiumia ki to thoko kuicha maita ile kwa kiumia Thursday na Sunday nontu kuya thoko cha Taveta ku into bito biru Taveta omba kwethira Sunday tomato ikura ngiri thatu gokie ya Thursday
tomato kethira witerenge ngiri 3,500 ngiri 3,300 ouende china changamoto no twethe nyivi ni kwachie biuma na Nairobi bikia bikethira pia rwarebo orangiri 4,500 kiweke ya renge banda ntuko yele kewite na 300 euro na 4 euro kuto na changamoto intobia kwethira biritia bikena ma waendea customer rware beye ke ya runeno amura kento kewite wa muitetheria renge ukwethira customer iba kwethira bakinungunika intobikaria interera ya bite kuthira kwa tukinyoti faida kuona Mumero aijekene muno ni untu bwa ngwataniro irekaga na amero ba Malindi ibaibangire bachiuthurania na gwika gikundi kiao na Josephat Mutethia ni umwe watongeria bagikundi giki kia amero ba Malindi amero katugwatanira kuno pio ni onto bagutwika twina umoja bura itombaginya kuruta biashara cietu kuno onto mji wa Malindi mji wa biashara turetete kuno ano mwankati twiki tukimo tukita biashara ira bonto twenda kwenkarinji kinya bara no ba emero na be bambiri kuta biashara wenda wa Malindi ikenda twiki tukimo no moja ba twithero twina buo tukethwa twina umoja bumwe kenda mwethiro mba kwithwa ina thina fulani twinthe kumba twika twa mutetheria twakethani twinthe twatuka timu ntumba kumya muno twi kuno na ri umo kumamiru wetu. Mumero augaga ampu marengatire muru rira etete gwichira mugate jaweza ontuko na ngerekano ni aja muchina jo Malindi ara amero baba inge baigwatirite biashara cha kwendia miraa mugoka ndukene andwea na biashara inge inyinge. Nkiripotera Weru TV kuma Malindi kaunti ya Kilifi Mbita Morgan Mwiti. Tugieta na mbere ni atekiro ono rwa mwanya ro mangavana 21 baraba kuibangabanga ni bokenda baketha bakiumagaruka obisine nyuma ya bokwetha betungata kwa miaka 10 kana ibindi biele na Thaa tuketha tukimureka ono rwa Patrick Kaemba orane ngavana wa kaunti ya Trans Nzoia urawithirite agitungata kaunti ya Trans Nzoia ya ngavana kwa ibindi biele kana miaka 10 muthiatanio. Kaemba nethirite agitariria rugendo rwawe na kinyamo ugaruruku na maombani yarare tete kaunti ni uyario kwithira kiagiretha kiogima bomwiri na kinyaro wangirwegie urimi atuikorogendo rwawe. Governor Patrick Kaemba wa kaunti ya Trans Nzoia athurirwe mwanka jwa 2013 ni akari na ona kairiba muthura mwanka jwa 2017 na thai etiti kwe retire nikyo tukwenda kumenya nimbio abangite uturone bwawe bwa gisiasa. Aria thirana retete ugaruruku bunene bwa kiwiti na mbere kaunti-ini iji ngerekano gutigira mishita gitare na ingi ona kinyamatura na kuthongomia aria ekirite matawa ja gutigira kuri na ukaria bo kung'ana. We've made some strides. The first thing we did when we came in the office was that looking at our main commercial area, Kitale town, it used to close by 7. Because there were no street lights. People are being mugged. So we put a program in place where all the street lights in Kitale town were fixed, and we have high masts in some heavily populated area, and every market center, however small in this county, either has the big high mask or the small high mask. Kiri utongiria bwawe Governor Kaemba liuga no kiriti uturukinya bwa antu babethi ona ekuru ngerekano kubambithiria sako inyingi na mauntu jangi na nathithitie witina mbere butiumba ikwathirika bunthe ondiria kuwa kuri na gitumi gya kung'ana kia thirikari cia majimbo kugwatwa mbaru bwega kurio guciongera mbia cia kuthithia witina mbere. Corruption is a national problem. But some of the views out there is like governors invented corruption. Governors didn't invent corruption. Corruption is a scourge that is like smoke. Smoke, if you have smoke in this house, it will touch everybody. So put off the source of smoke and people breathe. So governors did not invent, and we are working with people who have been in the system. So as we fight corruption, it's not a county issue, it's a national issue.
Ikomi ariuga na rikitie rugendo rwa Weru kwithirwa ari ngavana miaka 10 na arira baria nabo bonaga toka uteu buthithikite ni batonye gitine giki kuonekana kethirwa ibia mabakaringa. 10 years I've made my contribution. Let's give way to the others to make. Because after all, those ones who are out, some of them want to come with the miracles. We are waiting to see the miracles. Maybe they will benefit the people. But once they hit the ground here, the reality will catch up with them. Dennis Mugendi, Weru TV, Moshini Okitare, kauntini ya Trans Nzoia. Tugeta na mbere ni ati ya ubundi nyuma ya utungata wa dini ya Bothogochi Central nethirite nendekana kwithira gitungata ya MC wa wadi eo kwa miaka 10 nende nethirite giciumiria na kuatethira kiromba giteke kia MCA wadi ya Bothogochi Central na ranende wete nyuma ya tariki 9 mweri wa 8 akethira kiroyera itegia speaker wa county ya Meru atukio rugendo rwawe. Ni mutongeria wonanagia kujurwa ni nkero inyingi na MCA ure wenka akiumbite kugwata itibiri begitumi ndene mbunge ara miaka ya mbere 5 wathanine bwa Pitagatira Umunya athurirwo gutwika mutongeri wa baraba ingi kana majority leader bungene county ya Meru na niwe mutongeri wa baraba kai bungene Kagita Gaka wathanine bwa Gavana Kiraitu Murungi kana wenda minority leader. Itukarite nthi na Ayub Solomon Bundi MC wa Bothogochi Central kumumenya na nkuruki kuthuja uriti ngugi bwawe bwa miaka 10 muthingatano ara nande atumirite ati swagite kinya kiri kuithurano ni bibi mwaka juju ta 2022. Ndaciarirwe ntura itwa Ruiga ndathomea Ruiga primary secondary ndathomea Bothogochi boys ndauma ndathomera ngugi warimu Moi University kuma Moi University ndaita international itawe ndene 3 years ndachoka ndaja Bothogochi boys ona ndathoma ndaitana 3 years na umonde tachogoria 1 year kuma unda yanda miaka 2 principal wa mbere wa thirikari wa Katanza secondary school. Are gwakaria takenda Ayubu au mangugine ya warimu na gwitonyithia kiri siasa. Itwagirwo chore wandene muno na mheshimiwa Githugi Manyara na family yawe ndakara ya party ya family yu na tokaranire gitara twakaranirie ndakaria nkimuromba ira kura na ndona no ngomba kwali nanto ibompe heshima na ndona ngwiri tera wananchi ngui ndongi muno ndona nyaoni ndenda gwitara wananchi betu ngugi no twakaria tugitho ofisini nene muno nawe utufisi tutatonya na ndona ukethwo muntu mwoga na mwana siasa ombotethia antu betu benu na imbitikia mwankantu kwena aru intethete antu babo Bothogochi gatigati na Bothogochi yonthe na Meru yonthe 2013 ndarombere kura na ndikuromba kura antu betu bampere kura na mbere ibwaga nontu bampere kura ndi na accident nene muno ntomba gwita ndeta na wheelchair na kuma ndachoka 2017 ndaromba kura kaire antu betu ba Bothogochi gatigati bampa kura triple ejiri na ndikuthurwa rajenda yanda minority leader gitikira nkaririte ntukwena arua kiuria kia biere nere nimbi mwa Bothogochi wa gatigati akarikanira utongeria bwa Yubundi kiri map ya Bothogochi uti muntu ngigomba kurenta institution inene bukiria technical na Marian University nontu into byonthe iwondine mwire ya Bothogochi gatigati irerungamirini ya Ayubu na bwa mwisho unimpandithitie antu bakwa mibukando over 600,000 na imbandite mikanda mingi muno kou ngugira mbitirite antu mbijike bo gutura bo bunthe bakona mukanda mia bakarikana Ayubu bona mubukando bakarikana Ayubu bona university bakarikana Ayubu bona technical bakona Ayubu including and antu bali kwenya nyombe muyi wakwa ndetwa Ayubu ndi Solomon. Kurukini tuendeta kumenya umbani bwa Ayubu kirengugi yawe ja mutongero baba inge mbungene county ya Meru. Nyokaria na heshimiwa baraba ari gitareu ngwitikia ndethere wande na very good working relationship kuma kingavana na rutero rungi na assembly tomba ku Milan na mbuge itwanenka yara heshimiwa award $1,25,000 na on above of 25 million itomba ko ba matinka tuka baturi andoje itego tarwa ki 25 million tuka domithiana award ana baide ko to ya scholarship ana 90
ndi very sure that kithirikari ya twarinio ndiandari majority leader ituomba kumbudget mbele cha mwananchi na mwananchi mbele igakinyirika na umbani bwawe ari mutongero bara nini mbungene oyu uni mbithire twende musene jwa mbere kumurika mirandi yonde ira thirikari ikuthithia irete kwambata na sheria na nara tukuona mbele cha mwananchi ikaurira koguo ankwenda kuga challenge nkuthiro ki the next leader minority rio Kenya a make sure atigete kumama gitandene kimwe na ngavana no ndira bakara gitandene kimwe na ngavana mwananchi no kethirwa atikuona ngugira batiwitirwa ni twendete kumenya kethira kuregana na thirikari ya Kiraitu Murunge igutumite wadi yawe ya bothugutie kaga gwitina mbere na Ayubu agicokia ndo kwira ki town cia sentiment cionde Katheri Kithongo Kithirune Mpuri Katembe Kariene Charia Mujwa tauni cionde na Kaguma tauni ya Chiekeri Kaburo itauni jiri na tauni yu iwondine kwa ile tauni ya Gatembe na tauni ya Kariene kwa hiyo no kwa thikithana na ngavana nomba kwithia maendeleo ya mingi muno nikenda ndikamutindike na inya na kendeja gwakwa ona bokuga mwaka jojo Ayubu na arigaririe baba ingia kugite gamba na gutumira gutigite agachwa kire ithurano be mwaka jojo 2022 gitumike ugambi bobo nikiriko uni tuende support omunya muno na itwambirie safari ya guchwa gite kya ngavana 2022 na twerantu ngavana emunya Ayubu akethire deputy ngavana na mbete buge ria kwa remera gukinyanira munyethero ngavana indonere ikethirwa kiuni titongi muno beta guchoka kuromba gite ki MCA na ki youth ndai na bondi utigira nderea bambira kuromba bambira mba support na ndabera nkapa support so ndauga nyagwa twika ndeje ngukurega gukinyanira then kothwa kwina mana kiuni ura ndere youth bara bangi nabo babenda kuromba ite ngatigana gitigu nikenda bomba kuromba kethwa nkibaingiria bu kwao ndi very sure 2027 nkethwa ndi siasene ende tegete KMCA ende biu binge bireguru tutapambana na wale watakuwa hapo na tukienda kumenya ni mbio yongwa bangite kuthithia kiri miaka 5 ijite au maruka siasene mbere yawe guchokera mwakene jo 2027 katikati ga 2027 betete kwa murimi kunkethwa ngita na antu mantu akawa mbaitane mantu ya avocado mantu makandamia mantu pamba mantu pyrethrum na mantu kurithia ng'ombe kwou nkethirwa uni nkichangiaga positively ki maisha ya mwananchi nayo eje niyo ntumiri Ayubu agutigira akariba bothuguti atongeria na mero mbere yawe kunogoka kuma siasene kiri antu bothuguti na bunge bara tukarite nabo na antu ba Meru County bara bakarabente ga TV ne Weru ntimana baba inge mono bambiri tukuona TV ne Weru bange bambira Ayubu Weru mbwire ibwega ndi very sure ntariki 10 nkethwa ndi na nafasi ingi ya miaka 5 ire ejite mbere mbeta kura cha 2027 kubwitira ngugi aswa mono ngugi ya uremi ntinyari kinywa Nteto cia Weru atwikire gatantu ndeto cietu cia Weru Thaa mwanja kwendera kaita keana ntukwenjia yo yuri thari mwabia murungu mwene nyambito Winnie wa KINGERU.